Dragi prijatelji, dobro večer. Dozvolite mi da svoj večerašnji govor, zato što je istorijski, pročitam, tako ću dokazati ne samo da sam pametan, nego da sam i pismen. Dakle, dragi moji prijatelji, saborci, šetači, evo nas večeras ponovo na mestu ranijih okupljanja. Da ova pijaceta ne zaboravi naše cipele sa izlizanim džanovima, da one unutra podsjetimo da nismo ni odustali, ni zaboravili. Da nas čuju. Naravno, ne računam na one koji su večeras u ovoj kući po prirodi svoga posla naoružani i spremni da pendreče, a ne da čitaju vesti. Ova kuća je čuvar, tako je. Dragi prijatelji, ova kuća je čuvar straha, sigurni krov za sve prljave tajne, anestezija za 7 miliona ljudi, tvorac kulta. U ovoj se kući Vučić dočekuje kad on poželi. Postavljamo se pitanja na koje ima unapred spremne odgovore. Ovde on ima tretman sultana. Voljom slučaja, igrom sudbine, svako, dragi prijatelji, može postati sultan. Često se istorijski šaljivdžija otme kontroli pa kruna padne na glavu nekom ko pre zaslužuje kapu sa praporcima koji nose dvorske budale. Često se o tom sultanskom turbanu nije maštalo i u najluđim snovima, ali eto, dogodi se. I uzalud se carska odora od svile, uzalud ogrtač od lavlje kože, kad ispod svile kuca zečje srce, kad se to plaši i lije vuka, a odaje ga ljubav prema kupusu i pali se samo na zečicu. Tu ne pomažu ni rajetinski poljupci u opanak, ni drešenje učkura. Zeka je, dragi prijatelji, zeka i tu pomoći nema. Dragi moji prijatelji, mediji su ključ svega i oni to dobro znaju, i sluge i gospodari. Ako se sazna za helikopter da su ljudi u humanoj misiji, da se spase tek rođeni život, naterani da lete po kijametu, stradali da bi se dvojica samoreklamera slikala za televiziju sa nesrećnim detetom i majkom, a potom stradalnici proglašeni za alkoholičare, ako se sazna za Krušik gde harmonikaši postaju milioneri preko noći, a postoje samo dva načina da harmonika donese milione dolara. Ili ste svirali u Slatkom grehu, ili ste ministrov tata. Ako se sazna za Jovanicu, gde zasade marihuane uredno obilazi državni vrh, ako se sazna za Megatrend, gde se diplome kupuju na kilo, ako se sazna da fakultetsko obrazovanje
traje koliko i služenje vojske, 2 nedelje sa 5 dana skraćenja, da su doktorati uglavnom kradeni, ako se sazna da su na toj rasprodaji kupovali bivši predsjednici države, ministri, guverneri Narodne banke, da su konobari iz stranačkih bircuza i kotlokrpe uskočili u audije i kabinete državnih sekretara, ako se sazna za nivo lopovluka i korupcije, ako se u jednom TV duelu shvate zastrašujuće dimenzije Vučićevog neznanja i neobrazovanja, ako narod vidi do kakve perfekcije dovedeno drpanje, krađa i otimanje, ako shvati da su oni SNS komesarčići koji su pre par godina gologuzi i golotrbi vozili stare Škode i Krševe, a danas su im stražnice u skupim modelima i novim džipovima, u crnim limuzinama sa rotacijama, u kakvim su straćarama i podleušicama živjeli do malo čas, a u kakvim vilama i penthausima su danas oni i veliki on će pasti na 10%. Zato ovu kuću čuvaju panciri, pendreci i suzavac. Zato smo, dragi prijatelji, večeras ovde. Ovo je naša kuća.